صبا وكا ديار ادي صالفاقرا كشتنا قاسم سليماني وابو مهدي المهندسه افدما كاجيب تايبت بحثا طول هلدان تكرن هم ايران هم جي امريكا تشافاريت كن كو تفجر كبدا كو شرك درزبه هر دو آلیان خوش شری دور خستی از رتر مر سر و مجال پراسین برای عبدالله صالح چافدری سیاسی و اندام بری پارلمانتوی عراقی با که راست خودش دو که دیال مدابه ماموس عبدالله افدمی باش تایبتیجی بحثا ویده میبکین ایران کارین طول هلدانه هنب تایبتیجی صبح والروجا بجوانكيري وكا عربي بيجن اليوم الموعود يانجي ديرش شيانتوي بديتنا من يعني ايران هاد سياستها كبريفات بدفي وارده انه دوسي الرينيشات ضد الريانيشا دنيا همية ضد رؤية ايكي رؤية حكمتها الرسمية يا روحاني ووزير خارجية وافانا اوانا دوید هر شیوه که بت آرام بت حتی اداره ترامپی خلاص بت وقتوی و اداره بت تسلیم کردن بو حکمت نویا امریکا بو اداره بایدنی و وزیر سفیر ایران بغداد هرچند ایکش يعني ظلامة جرنجة حارة ثورية تصريحه واضح بي قلت ما تشو تصعيد الجل امريكا نمايا بطول ذكرنا قاسمي چونك ما تولاوي ذكر قصداوي يعني وقت دينانا قاعدة عين الاسد وينجي طول ذكرنا قاسمي خلاص بيه موقف الدوي تشتي سنجراكيش الدوهي يعني روجا جمعه دوهي كوبونك مازن بي قاني همي اوت خوا يعني چنگ تقال الدنيا نبس حشد عراقي يا حزب الله اللبناني يا حوثية عراقي فاطميون يتي أفغاني باكستاني همي كومبوناك القلوان كر وخامنائي بخواب فيديو كونفرانس داخلي كومبوني بو هرچند تشتك جارانتي شوي كومبوني هشتا ندر كاتيه بشكلك رنگك وصل ليه افرو تصريح مستشارك خامنائي دركت قوتي ام اميدوارين كو وضع بفي رنگي در باز ببت حتى وقت ترامبي خلاص بد فايران دويت افي موقفين شابدت انه ما نفت شو شرط شبن جلايا كيف ايران ترصد اگر بريا ضابطه كي ام بريا وامخوا ام بريا ايكش وقت بيجن افان اذر دست بيتوانا تقاك جهه كي تشتك بتشيك تشيكر رد فعل امريكا ما ظن نبت يعني ايران بهيج شكل كنفت تشتك بيتا كرن ادارات ترامب بيانها رد فعلك زور ما ظن شابدت وخصوصا ترامب يا وشميجا قوتيا كشتنا هر امريكيه كي الكيفا المنطقه بيتا كرن ايران جي مسؤوله و يعني اوما دي قلق تنبت فبديتنا من صبا هي تشت هميدة تشتك ركلامي بد دي تشتك اعلامي بد وكو رسمه هندا مظاهرات هندا جهة ورنجة هندا تحرشات بتشيك تشي بد خطاري بديتنا من صبا هي بين هيزن عراقي وميليشيات عراقي دايا يعني باورناكم شو تجي امريكا تشي بد يعني هي وصل بين الرنجة برزجريك نتنوف برا يعني امريكا وايران بر سر اخو عراق رنگت ناف بین میلیشیات نزدیک ایران حکومت عراقی دا به فجاری اگر وصل صباحی بله صباحی رنگ تشتك في رنگ بغداد طایبتی بغداد چه بود و چونکه طایبتی کاظمی دوی زور آشکارا اعلان کرد من قرار خدای بو مواجهه و نهیلانا هر تشتکی دجی او دولته يعني دهيت زور آشکارای اعلان کرد و ميليشيات جيه هرچند سروك ميليشيات عراقي يك العراقي نمايا همي الإيرانينا همي بري چند روجكا سر داوا قاني و جانزا بوفي كومبونا جمعه بيا دهي بيانجي هر توجيهه که چون حتى حسن نصر الله اللبناني نمايا نزانم سر بو كومبونا دهي بي يانجي هنا بين فيجاري امريكا البرا شينا او بخودر وكيل ايراني ده بريكا مصطفى كاظمي حكومتاوي فيجاري يعني تفجر كيف كا داكو برزغريك بو بخود شينا بطيبتش اداره دونالد ترامب
از تصورت کم ایران صبحی بهمی اوید خواه یعنی ده هول ده چوتشتی مازن دجی هیچ جهك الامریکا هیچ هزك امریکی نه بس العراقي العراقي واللبناني والخليجي والهمي منطقه جلايوان فتشنبت ليه احتمال بقينه هي ما بين هزن عراقي وما بين ميليشيات هذا الصباح يعني بكرتو كرمانجي ايران نهات نافا يعني هيزا خو برافاني كرني دا نه ايرش كرني ليز بحثا اداره دونالد ترامب كم هل دا سبيكي و 4 سالين درباز بو حتى روجن دمايكي فشارين زياده خستينر سر ايران تشكشتن با تشجي تشاليه آبوری و بیانه بهست کریه بریا کو اداره اوی تمام به تی پیش بینی کرن او جی وجاره وکه کشتنا قاسم سلیمانی دیسا دست پیش خریه که جبوی کو دیسان روش آلوستر لی به پیک جاری در بکه مازن ایران بدت نوا نافچه دا یعنی جی ایران یعنی امریکا بخونای لکنگریس دیتنا ما اگر ایران تشتک وصا نکد يعني تشتك مازن نكت چونك الرسالة ترامب يروه نو اشكرايات بيجد يعني اوا ما بو برسفدانك تند بو ايراني اوا انه امريكيك بيتا كشتن يان بيتا بريندار كرين يان ضررك مازن المصالح ما بداني ايران تشتك وصا نكت زاني سياسة امريكا دا يعني حتى انها شو عرفك وسط شنابية خلال 15-20 روز الدماهي كده او سروك بتشت بكافت شر الجلوالاتك دي يعني ناتشي بيا نمونك وسط تاريخ امريكا ده ليه اگر ايراني يعني ترسل فيري دايا ايران خواندناوي ندقيق بد يعني تشتكي بكت على اساس تشتكي بتشيكا ورد فعل امريكا نابط وبيدستي مثلا جنديك امريكيك عادل جاكي بيتا كشتنيان اولي بد هنجي رد فعل امريكا دي قالا تنبت يعني جداش عراقي چونك افدما كان ناكو كين امريكا و ايران اتنافو عراق ده هنا لي يك شون هفهمانين امريكا اتنافو نافچه دا كردن وی روشد یا هستیار تایبت جیتوان آلوزیان دا چند متر سیر سر هریما کردستان هی یا جی ام چین بیجین ادوی کردستان تایبت جی هریم یا پشتراز بد چون که امریکا هزه کزیده تایبت جیت ناوا نافچه ده هدید پاراستی بن بديتنا من في قناغي هريما كردستان دي يعني حتى حدق ما ظن دي باراستی به في قناغي ليه از الوی باوریه نینم انه گورینا اداره امریکی دی تشتاق نوی بو کردستان بو هرم اینت وجوده يعني دیتنا من سیاست امریکا یا دهاتی برانبری هرم کردستان و عراق دی نفسی سیاست بد انه کشت خلق العراق دویت ام چاره بکین و رنگ دوره که ببینت مثلا چاره سرکرنا کشاده الویرت اف نقطه کرمت ویت از گل رون آشکارا بیجم مگل جارا جیه گوتی و اد بیجم سرکردن مجی همیا مپروی گوتی وانا ام خلطین سیاستک نراسته ام خوابکین شریکت عراق بس بو پارا وید ام شریکت عراق بین بو آواکرنان صد او فاول كبير ام شريكة عراقي بين بود آواكرنا همي تشت العراقي ام شريكة عراقي بين بود دارشتنا سياستا عراقي يا نافخوي يا جدرفو يا آبوري بس يا همي بس بسيار اوه باشا عراق وده صلاة دارين شيعة مذهب حاضري في كينه يعني كردستان هفكاري يوم كاب طيبات تيجي ادوان مثلا ناب كيف ناب اخر اف نيرينا بديتنا من راسته نموضوع او حاضرن او نحاضرن خو ام ناچين تشتكي سوال كاريه بكين انش كسي داخواز بكين اما ما في مايا فيت ام بزانين دي تشاواد وي ما تشتكي بجمته يعني ماده حفتش دستوري قولي مادة حفتش دستوري تشنابت أحزاب الطائفي وتحريضة طائفي بكنو تحريضة تروري بكنو عنصري ونزاتشي تشنابت العراقي هابن قطعا تشنابت كيش حزب العراقي نطائفي وتحذيرات إرهابي وعنصرياتي وطائفياتي ناكن أم بونا شريكين جيبا جيكرنا في مادة ده أم بونا دست بيشخارين جيبا جيكرنا في مادة فما
جه داخيه ما حتى نها حتى في لحظه جي ما سياستك بيتفيا درست بقوري مافت ما الدستوري ما بيرو نكري العراقي ما خاكرية شريك عراقي بس بو بارا وجات ام دراوين اگر مسألة بارا بت تمام اگر تنها شركات يا ملقى العراقي بت هر وقت ام دراوين فيت ام شريكة عراقي بن هميت تشدا وفا نفس سؤال كرنا وقت ام دوا مافت خواه الدستوري كين نف مافت ما الدستوري بارا ونفط وفلاني وموازنين نخير مافت ما الدستوري چنابت مثلا حشد الشعبي هابت نكا هذا مافك مايا مادك دستورية بهاي بيجت چنابت خارجي مؤسسات عسكري هيج هيزك چكداري هابت يان ميليشياتك هابت إلا بو فترك دياري كري وجبو آرمان جاكي يعني حشد الشعبي چي بي بو شر داعش نما چنابت بمينت هذا يكش ما في الماء الدستورية ما مستمر يعني آخرنا تصداسات راسته ولو بابت ما أفنين يعني براستيجي یا جه سرنج اوه سرکرداتیات ناو عراقی دا کیه حتی که کرد براستیجی وان رکفتنات گل انجام بدن پیک و هفکار بن شبوی آوادن کرنا عراقی پر آوه کی بب تمام آخفتنا تصداسات دوی و صابه لبزانین کاده اف ساله دا بطایبت پشتی هلبجارتنان ده چرو بدت ناو عراقی دا چونکه پر آوه کی به حکومت هرمان کردستان آمده یا رکفتنی طایبت جبوی آوادن کرنا تاو عراقی نبتن الهرمان کردستان برای عبدالله صالح جافداری سیاسی و اندام بری پارلمنت عراقی وای که راسته خوین جدو که دیال مدابون زور سپاس بوه سپاس بوه و زور سپاس بوه در فته لحسکی چکداره که ملیشات براوانیان اجتماعی بمبک آویتت نواولاتیان ده اکرم صالح جه حسکی و زیده تر زانیاریان بدمل سر روش هری داویه بتایبتی جیو مطرسین تایبت دیسا چبونا شر و آلوزیانت نوا کومین چکداری این هر آلیه کی بن ملیشات براوانیان اجتماعی که دیال مدابون زور سپاس بوه سپاس بوه و زور سپاس بوه در فته